бізді қайда өлтірушек дейді. Ama başkalar bulsa koyarıp olacak Rahim bulup koşarken. Abi o ne oldu? Umar radiyallahu anh'ın için oldu. İstegiler bardı, hayır kol bölündürüştü. Abi o ne oldu Allah Allah? O şol maşvara nemesinden Allah Allah dedi özü kurup koydu. O şol için bir cemaatın çeçmemen coş gerek. Misalçı bir köp kişiler olsa, ne kılalı otursa, apasını şişit düşsek şakıraç. Ne kılalı kaç köteri de tek cembal oldu. Sen kaç köteriyorsun ki cembal oldu çıktı koy. Sen kaç kötersin de? Abi o? Yok, sen cembal olsa başkanın kaç köteriyorsun? Ayrıca sen nereye kaçasın da? Özüm yalnız cembal olsa kaç köteriyorsun? O şekilde bardığında men özüm yalnız buğa cembal olsa men özüme kaç köteriyorsun? Bu şekilde. 6 sıfattan birinci sıfatı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunun manisi ne? Bunun manisi ki Allah'tan bana bulut da demedi. Allah'tan bana bulut da uç. La ilahe illallah. Allah'tan başka Huday yok senin oturup bu zat yok degeni. Ama maksatı bu. Allah'tan bana bulut degeni yakın жүрек алып işte. Mahluktan bolboydu. Nemeni işelimni çe. Anın paydası din degen deydi. La ilahe illallah deb aytып өлө турган болсо дейт. Аллах Тааланы түзмө-түз ешке сураксыз кетет дейт. Анан Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem кулу жана элчиси. Ким пайгамбарыбыз айтты да, мен өлөрдөн алдынчы мен силерге эки нерсе таштадым дейт. Биринчиси бул Аллахтын сөзү Кур'ан дейт. Экинчиси бул эмне? Мен сүннөтүм дейт. Ушул экөөнү таянып кармансаңар эч убакта адашпайсыңар дейт. Эч убакта. Бирок кимде ким дейт пайгамбарыбыз айтты да, хадистин маанисинде менин бир сүннөтүм терилте турган болсо деди. Анда ага 100 шахиддин соолу берет. Бир шахиддин соолу дейт адамга 5ке кирүүгө жетиштүү болгон эме да соопта 99 даража берилет. Эми дейт ошол пайгамбардын сүннөтүн тирилтип жашаш керек. Биз даватка эмнеге чыгабыз? Жүрүш үчүн чыгабыз да. Ошол эмнени үйрөнөбүз? Аякка сен. Билбейсиңби? Аякта стол жок, үйүндөгүдөй эмес да. Пайгамбар отуруп жейди, сен отуруп жейсиң. Ошо баарын пайгамбар кандай кыла турган болсо, сен даватта ошону кыласың да. Ошол маанисинде жазылган да. Пайгамбардын өмүр баянын ошон үчүнчү полный ошону окутуш керек экен да. Что пайгамбардын өмүр баянын билип, сен билесиң пайгамбардын ал кандай тамак жеген, кандай месвак менен тишин тазалаган, кандай жуунган, кандай дарат алган, кандай отуруп тамак жеген, качан уктаган, качан турган, кандай уктаган, кандай убакта гашка чыккан, кандай убакта мечитке келген, канча убакыт мечитте болгон, ошонун баарын биле аласың да. Ошон үчүн бүт пайгамбардын өмүр баянын билиш керек экен да. Пайгамбарыбыз айтты да, менин сахабаларым деди, менин сахабаларым асмандагы жылдызмал деди. Кайсыны силер жибейсиңер, бактылуу болсун. Караңы, сахабалар жылдызмал болду. Биздер жылдызмал боло алабыз. Эмнеге? Биз просто жүрөктөн чечим чыгарып, жүрөк менен ойлонуп, полный сахабалар кандай кылса биздер ошондой кылыш керек. Аллах Таала Кур'анда айтып атат да, ey силер жакшы үммөт болуп чыгарылдыңар деп. Силер жакшылыкка чакырасызбы, жамандыктан кайтарасызбы? Бир де үммөткөчү мындай жоопкерчилик илинген эмес да башыначы. Силер айтып атат ошол жерде, силер жакшылыкка чакырасызбы, жамандыктан кайтарасызбы? Бүттү. Ошол эле айтты. Силер жакшылыкка чакырасыздар да, жамандыктан кайтарасыздар. Муну ким кылган? Эмнеге биз жакшылыктан чакырабыз? Эмнеге биз жакшылыкка чакырабыз? Эмнеге биз жамандыктан кайтарабыз? Муну пайгамбарлар гана кылган иш экен да. Муну только пайгамбарлар кылышкан да, бүт. Алар жакшылыкка чакырышкан. Дегенде ла иляха илlalloh деп болду. Анан жамандыктан тыйышкан. Эй, жонана кылба. Күнөө болот. Бүт баян кылыпчы. Полный Аллах Таала эмнеге пайгамбарчы? Өзүнөн өзү баарын ойлоп таба берген эмес. Аллах Таала бүт вахий кылып түшүрүп берген. Бүт. Анан не болду? Ал өзүнүн сахабаларын алып айтты пайгамбарыбыз. Анан не болду? Сахабалар ошону ойлонушту, кылышты, пайгамбар кандай айтса болот, алар шектенишкен жок, анткени алар пайгамбарды ушундай сүйүшкөн экен да. Жүрөгүндө ушундай болуп экен.
Bilal radhiyallahu anhu-чу, Пайгамбарды ушундай жакшы көргөндөн-чу, Пайгамбар өлгөндөн кийин Меккеге келип азан айтканга алган. Аны айтып келет, أشهد أن محمد رسول الله إلى قلبك وشنا خسير كذا وشو كنا پیغمبر شونday yaxshi bo'lganlikdan Alloh razı ayta olgan. O'sha kunda bardonlar o'sha yaqin payg'ambar degan yaqin Allohdan bo'ladi. Payg'ambarni elchisi yaqin yo'q. Bu o'ta qiyin ishda. O'shani juda qilib ko'rib bitdi. Qiyinchilikdan, tozoqdan, azobdan sen qaytding. Alloh yo'ldan chiq. Bitdi. Sen tozoqdan qaytding. Nega? Agar Alloh taolo aytadi. Alloh yo'ldan chiqqancha tozoqning o'tini tutunib ketdi qo'ydi. Shu, birib ketdi. Alloh taolo bir de canavar bilinç, antiçkelemiz konular bir de canavar. Biroq bir canavardan nazar çıkıyor. At bilen. O'sha uchun bayagında yana murdaqi muftisi Maqsad aja aytdilar, Alloh taolo Qur'onda bir gana canavar bilan qasam ichgan Alloh. Gel chiqib baqalı, al uyga tinchlik bereke barmoq dedi. O'sha kunda barında jonivorlarda da zeket var. Biroq atda da zeket var ekan. Biroq 6 oydan oshiq talaba yurgan atqa zeket berilmaydi ekan. Voy, zeket berilmaydi ekan. Biroq jurbagan atqa 6 oydan oshiq talaba jurbagan bo'sh bo'lgan atqa zeket berilmaydi ekan. Eğer atım 6 oydan oshiq nimada talaba jurib qoldi bitdi, sana zeket berish kerak. Lekin har bir jonivorning zeket o'tganda namaz bu emni dese, namaz bu Allah tarafından bizge ümmetke berilgen, Peygamber'in ümmetine verilgen. Biletkenler Allah tarafından. Fazla bir tuğanın ceda bir okul bir koşaç bir sadarak. Saytasında o rahmat. Ne istiyorsun namaz için? Allah Teala'ya rahmet veriyorsun. Allah Teala sen o şu bir tuğanın sana padarak ver, bir tuğanın emez. Seni hoş yaratıdı. Sana şu plus menden var soru aldık sana namaz veriyor da padarak. Anne sen ondan soruyorsun. Ağa rahmet etmeysin. O şekilde var mı? Odan iş kışkırı eкен de. Biroq men aytarım. Biroq oşunu to'liq bir xalq kışkırı eкен de jurib kech. Yo'q. Gelmedi jurib. Anda sen jo'nanan deydi. Biroq sen Allah aytdi. Imma shirk o'sha turgan bo'lsa dedi. Men uni hech qachon kechira olmayman. Men boshqasini kechirayman. Boshqa gunohlarni o'rdi-chi. Men to'g'ri qilib qo'ysa, kishini yilab qo'ysa, men uni kechirayman. Biroq men o'sha shirk kechira olmayman. Shirk bu eng chong gunoh. Eng yaxshi savob qaysi? Eng yaxshi savob bu. Birinchi bu odamni dinga olib kelish. Sen bir odamni dinga olib kelib qo'yding, misol uchun. Bir odamni dinga olib. Dinga olib kelib qo'ydim. Qilgan savob, bundan araz Allah savob qiladi. Allah namaz o'qib, Allah zakat beradi, Allah sadaqa. O'shan savob biriga saga beradi. Sigada savob sagada. O'shan uchun sen o'sha sigada melguncha bo'laveradi. Al da'vat dinga olib keladi. Al o'lib qolsa delikdiki, dinga o'lib qolgan kishi dinga olib kelgan bola da'vat qilaversa, am so'lini qayrada saqladi. Lekin sen birinchi kishini dinga olib kelib qo'ygansiz. O'shanda bari bo'laverganda bu dinada deb o'ylasa bari turib qo'yish kerak. Sen nega desa bu Allohning so'zi. Payg'ambar misol Taif degan ne oldu? Antashmeni ruhdan yig'lanib Jabrayl sen duo qildi. Qadr degan bu to'n perishtasi keladi, onu çok tuturdu. To'n perishtasi keldi. Anne dedi, Muhammed sen Allah'a dua qilma, onu bit tuturdu. Ama yo'q, men tavban. Men doğru dua qilmayman dedi. Dua. Ya Allah dedi. Ya Allah şu Taif elini bundan keyingi elinden halımlarda hadisler çıkarıp bu. Ne oldu? Hazır kuturda şu Taif elinden çıkan hadisler alındı var ekinde. Ama ilim zikir. İlim adamla
төрөлгөндөн өлгөнгө чейин керек. Фарз. Адам алат экен илимдичи. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин полный илим алат экен да өмүрүндө. Mesela bir neyse bilmeydi adam kata gelip olsa anne sağa kalar. Yakıcı bunday getirme, bunday katan getirmeyin var. Anam daha kata getiriyor başkasını. Andan da kara sağa kalıp anam dedi. O şanta oturup, günah kılıp kara sağa kalıp getirip sağa oturup, bol adam ne var kendine? O şanta değil, iman gerek. Ama niye desin? Tigüdüne desen baylığın kalat ya. Baylığın kalat. Maşından kalat. Sen mişnete tutkanını çoğunluğun kalat ya. Полный голод, я хочу полный. А бірақ не қалмайды, не семен жол барады. Сен тұрған жақта, менен кім мен оқытап қалдым, бәйтеңдер жақта қалады. Мен қолсаңшы. Бірақ дем сен жол барсам, сен не береді. Сен амалың барады дейді. Егер сен жақсы амал болсаң, сен амалың қауырда саған жардам береді. А егер сен жаман амал болсаң, қауырда сені қордайды дейді. Неге сен антесің деген уже жақта періштелердің немесі болды. Қара, Умар радиаллаху анхуға пайғамбар мындай айтып қойды келіп жүреді. Ей Умар, сен қауырға барасың, қауырға барғанда не болады деді? Ей Умар, сен қауырға барасың, қауырға барғанда екі періште саған мүнкәрін әкеп, саған сұрақ алғанын келеді, сен андай айтасың дейді. Аллахың кім деп сұрағанда, меніңки ғой Аллах, сілердікі кім деп сұрақ андан аласың дейді. Ошол ген, жакыйын ушунчалык күчтүү болгон экен да сахабалар. Алар полный өзүнүн жашоосун деле тапшырып койгонго даяр болчу экен да. Бардыгы мененчи бирдей жүрчү экен. Эмне анда икром муслим керек. Бардыгы менен бирдей болду. Саз келди мисалы, чака бай келип калды. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассалам. Полный жашоосун жакта койшуңуз. Кандай досум болсун. Ал деле ошого окшош, байга окшош эле киши, просто кичине байлыгы жок экен да. Эмне сен тиги бай менен ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум дешиң керек? А сен тиги неме менен, кеде менен кандай досуңду учашың керек? Ал деле сага окшош киши да. Ошо апендичи бир чоң алым болгон экен да. Бир күнү бай той берип калат экен. Бир жамаатчылар менен эмесин кийип барат экен. Кийиминчи. Momda екі стол қойышты. Екі кірмеш, екі зал менеш. Бияғында бір жырдый тамақ тұрды. Бияғында мындай жөнөкөй экен. Анан тиги апенди жаман да киймеш. Жамаатчылар менен тиги жакшыраагына кирейинса, жок аке бияка кирсе. Мен бияка кирип атам, бияка кирип атам. Жок бияка кирип атам. Тияка деп койду. О жака кирбей чыгып кетип калды. Жакшы кийимин, шляпасын кийип анан кирет кайра. Кайра жана кире салган жагына бияка кирейин деп кирип барса, жок аке бияка. Антин деп бир тана апенди деп. Тиги көрүштүрсөт хабарда. Mo сага бек чөнтүгү сал кийимине шылапчы. Эмнеге энтилер эми жин болуп калды деп ойлойт экен да. Эмне сага айтып атасың сен? Билесиңер, мен жана жарым саат, бир саат болгон дейт ошол дечи. Мен нар жака бардым дейт. Жамаатчылар менен кийимди болдум. Ошол жерде мен бияка кирейин болсом, мен тияка кир деп бияка өтүп чыкты дейт. Наркыс болуп. А мен жакшы кийинип алып кирсем бияка кирди. Билип койгула, бул тамак силерге эмес, кийимге керек. Бирок адамдарчы ойлошуп экен да, бай деген кандай? Акчасы бар, үйү бар, машинасы жакшы, телефону жакшы, ушундай немелерди ойлошуп экен да. Бирок чындыгын койду, кандай болот десечи, бай деген нормальный эле, как положено, кичкене үй салат дейт. Нормальный адамдардыкындай эле машина алат дейт. Нормальный адамдардыкындай эле кийим кийет. Бирок анын акчасы аябай көп. Ал немесе болот эле өзүнө чоң үй салсачы, жакшы машина алса, жакшы кийинип алса болот. Бирок ал эмне кылат? Алланы эстейт дагы, ошонун баарын садакага берет. Баарын. Ал эмнеге антип десе, Индияда Аллага шүгүр ушундай кишилер бар экен да. Бизге дагы айтып беришти.